Bos días, imos comezar o sorteo da primeira división autonómica femenina. Remarcar antes de nada que no grupo sur hai unha retirada, concretamente o equipo da Universidade de Vigo non se irá, polo cual o grupo sur contará con un descansa. No grupo norte están Cafés Candelas Ensino, Compañía de María de Coruña, Baxi Ferrol, Celtas de Foz, Básquet Coruña Xiria, Básquet Coruña Xiria, Aracha e Esclavas. O número 1 é Celtas de Foz, o número 2 Baxi Ferrol, o número 3 Cafés Candelas Ensino, número 4 Herrera e Cortés Culleredo, número 5 Esclavas, número 6 Voladuras Blanco Laracha, o 7 era Básquet Coruña Xiria e o número 8 Compañía de María Coruña. Procedemos co grupo sur, os equipos son 6 Donada Alcoia, Porriña Baloncesto Base, Allariz, Vedruna, Fedesa, Galo Green e Salesianos Vigo. O número 1, 6 Donada Alcoia, número 2 Allariz, número 3 Galo Green, número 4 Porriño, número 5 Fedesa, número 6 Vedruna, número 7